Ngwatanĩro ya aciari a Nthĩgũrũ na nĩyo Kenya Parent Association nĩ ĩtũmĩte Romba Rais Ruto gũkonia ũthuthuria buria bwĩtĩte na mbere bwa gũtega mathĩna njĩra jarũmĩrĩte rwang'i rwa kithomo. Kũringana na aciari baba nĩ atĩ batirahewa kanya kao kũrita maoni jao na gũtarĩria mathĩna jaria bakuona ũntu buria bũgĩte ripoti ya mũthia nandi ĩtĩthĩrwo ĩkĩbateithia n'ũntu uge bwao bũtathikĩrwa. Kiama gĩa kũrũngamĩra aciari baria benana cukuru nĩkĩũrĩtie Rais William Ruto kũrũngamia ũruti ngũgĩ bwa kanjũ ĩrĩa yatarire mwaka mũthiru kũraithia thĩna ĩrĩa kũinyĩra sekta ya gĩthomo wa Kenya mũno kĩrĩ mũbango mũjerũ wa CBC. Kũringana mwĩkarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ David Omwata kwambĩrĩria kamĩtĩ ĩno yambire kũthũrania maoni ĩtĩte kanya kĩrĩa aciari gwĩtũkĩra biama biao kũruta maoni mao kĩrĩ thĩna ĩno na kwĩna ũbataru mũnene wa kuthikiria aciari. Tunasema kwamba hii task force imekuwa ikitoa maoni kila wakati, na kwa wakati mmoja sisi wote tuliona kwamba rais alifika mahali akakuja kataa ile maoni walikuwa wametoa, kwa sababu maoni nyingine wanatoa kwa recommendations zao na stakeholders kama wazazi na unions kama hatuko, mwisho itakuja kufikia president na president ataenda kuendorse kama yeye hajaelewa vile labda sisi tungezungumzia kama wazazi ama unions na ipitishwe, na hapa mbeleni itakuja ku affect education sector katika nchi ya Kenya. Itafika mahali hiyo kwamba hii task force ilitoa msimamo ambao haukuwa mzuri katika elimu katika hii nchi. Kwa hiyo ni task force ambayo imesimama nusu 50-50. Haijulikani kama inatoa maoni mazuri ama haijulikani kama inatoa maoni ambayo ita affect education sector. Kwa hivyo kulingana na vile KUPPET imesema, KUPPET imesimama ikasema task force ivunjiliwe mbali. Na sisi pia kama sasa tunasema kwamba task force hata ingekuwa imevunjwa jana, na huo ndio msimamo wetu. Omwasa niongerete kuga ati aciari yake batikunenkerwa kanya kĩrĩ gũciria werũ kĩrĩ thĩna ya gĩthomo biama biarimo nabio bitikunenkerwa kanya kĩrĩ gũciria werũ bwa thĩna ĩno, na nĩkĩo gĩtũmi kwĩna thĩna kĩrĩ mathomo ma junior secondary schools. Haya maswali sisi kama wazazi tungekuwa tumeketi pale tungekuwa tunajibu, lakini sasa hatuko katika ile task force. Unions haziko pale, nati haiko, KUPPET haiko, KEPSHA hawako, na sisi ni major stakeholders in the country. Katika task force kama hii sisi tumesimama wapi? Kũringana mwĩkarĩri gĩtũnjũ wa kĩama kĩa aciari kwa thaa ino maoni monde mothuranĩtwe mabati gũcokwo kĩrĩ ananchi kĩenda bamalĩria na kweleithia kila kibatĩre kũthithĩka. Kwa hivyo tungelipenda kwamba kitu cha kwanza ni kwamba task force mahali penye imefika isimamishwe. Ile maoni ambayo imetoa yote itoke tena pia irudi nje pia kwa stakeholders. Irudishwe kwa wananchi pia. Iwe kama referendum, wananchi waangalie waone kwamba hii mambo ambayo task force inatoa ni ya kweli na itasaidia katika nchi ya elimu katika nchi ya Kenya ama itaharibu education sector. Aidha Omwasa nĩarithĩtie mathomo ma mũbango mũjerũ wa CBC nĩ mathĩte na mbere wega na kuma thirikari njerũ ya Kenya Kwanza ĩtonya obicini nĩ bamũkĩrĩte mateta manini kuma kiaciari. Tangu wakati huo hatujawahi sikia malalamishi yote, lakini kama kuna malalamishi yote mahali popote, huyo mzazi anafaa kuja kwa ofisi yetu na afanye official report, atuambie kwamba mahali inatoka mahali fulani kuna shida, hawa walimu wakuu wanaitisha pesa kiasi fulani na wanasema hii pesa ni ya mambo haya na haya. Lakini kabla tupokee ripoti kama hii, kwa sasa tunasema kwamba wazazi wametulia sasa, wameona kwamba wanafunzi wanaendelea kusoma na masomo inaendelea. Upande wa serikali itasema itatoa capitation fund, na ninajua kwamba ishatoa capitation fund katika mashule, hata vitabu ishatoa, kwa hivyo masomo inaendelea. Kama ni swala la walimu, TSC inafanya vile inaweza chini kuona kwamba walimu wa kutosha wamepelekwa katika mashule, hasa katika junior secondary school. Kwa hivyo kwa sasa sioni kama wazazi wanalalamikia jambo lolote. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya.